ndabashimiye mbifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe mwese mudahwema kubana n'umuco wa TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Tuje mu makuru yacu y'umugoroba aho tugiye kureba ingingo zigiye zitandukanye z'amakuru yiriwe mu burasirazuba ndetse bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'andi bifitanye isano. Bwana Sentama mumeze mute? Turaho neza mushakamba namwe mwiriwe. Yego natwe twiriranwa amahoro. Ni byiza cyane, reka twinjire rero mu makuru yacu. Uyu mugoroba tugiye kuganiraho ingingo ya mbere, turaganira ku badepite 10 baherekejwe n'umukozi wo muri Perezidansi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bari bagiye mu butumwa bw'akazi Kampala. Ngo baba basubiye iwabo bameze nk'inkoko zanyagiwe bwana mushakamba. Ubutumwa bw'iminsi 8 bwabaye bw'umunsi umwe. Ngo turaza kubiva umuzi n'umuzingo. Yego. Ikindi tuganiraho, turaganira ku nkuru y'uko Wazalendo na FDLR barashe imodoka y'abaganga batagira imipaka ndetse Sans Frontières yari igiye gutwara imirambo ya FARDC M23 ARC yarasiye mu Kimoka ho mu Isake. Ingingo ya gatatu rero turarebera hamwe imiryango y'interahamwe na FDLR iri kwimurirwa muri Kivu y'Amajyepfo mu Rurambo ahegereye u Rwanda. Biriya bice byegera Uvira bwana mushakamba. Yego. Ko ibingibi birimo birakorwa ku Kagambane n'u Burundi kugira ngo babegereze kariya gace kari bishyamba ry'ikibira aho bambuka bazajya babanyuza hariya mu ishyamba. Nuko bimeze. Ingingo rero tuganiraho n'izi ngize eshatu ndumva nta zindi. Reka tudatinze twinjire neza mu kiganiro cyacu, turebe abadepite. Ngira ngo urabibuka bwana mushakamba. Yego ndabibuka. Urwandiko rwabo rw'inzira. Ni abadepite ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari bayobowe n'uwitwa Lambert Mende Omalanga. Noneho bagera mu 10, hakaba harimo n'umukozi wa Perezidansi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba rero bari bagiye mu butumwa bw'akazi i Kampala. Yego. Ariko hari ibivugwa hari n'ibitavugwa. Bari bagiye bavuga ko bagiye kwigira, ni nk'urugendo shuri bari bagiye gukora ko babivuga bo, ko bagiye gukora urugendo shuri ku nteko ishinga amategeko ya Uganda. Noneho bakazanahura n'itsinda ry'ubucuti bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda. Ariko mu yandi makuru bashobora kuba bari bagiye gufata igisubizo cy'icyo AFC M23 yasize hariya, ndetse ibyavugwaga nuko bari bagiye gufata kuganira na Perezida Museveni ku bijyanye n'ukuntu ririya tegeko bari baratoye rijyangira abarwanya leta kuzongera kwinjizwa muri leta, kureba uburyo ryavaho bwana mushakamba, kuko byavugwaga ko aricyo M23 AFC yaba yari yarasabye igihe yajyaga kwa Museveni ku itariki ya mbere z'uku kwezi. Ubwo Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nawe yari amaze umunsi umwe akubutseyo, kuko we yavuyeho kuri 30, hacamo itariki ya 31 ku itariki ya mbere AFC M23 nayo intumwa zayo zijyayo. Hanyuma bwana mushakamba, kuba mu ijisho ry'umusesenguzi, kuba abadepite bari bagiye, kandi ibivugwa amakuru nabonye nahawe n'umuntu uri Kinshasa nuko Museveni
perezida Museveni na perezida Tshisekedi baba bari babivuganye ko azamutumaho intumwa zikaza kuganira nawe. None kuba bagiye bagerayo perezida Museveni ntabakire bwana Mushakamba, mu ijisho ry'umusesenguzi iki kintu kivuze iki? Icya mbere, Museveni ahemukiye abatemberezi cyangwa abavoyageri. Babizi ko perezida voyageri ni Tshisekedi na Google niko ibyemeza, ariko nanone n'abaminisitiri be, abadepite be n'abandi nabo ni abavoyageri cyane kuko nabo baratembera. Ni wenda nuko bafite imari nyinshi babifuza gukoresha ayo mafaranga. Ntabwo abahemukiye bwana Mushakamba, kuko buriya amafaranga yinjiye hari Lambert Mende yagiye ayoboye bariya, witwa umukuru w'inteko ishinga amategeko Kamere Vital nawe yagenda ayoboye abandi. Na Kamere yagiyeyo, we yagiye muri Canada. Yego, bava muri Canada bazamukira mu Bufaransa bwana Mushakamba. Urumva ko ingendo zabo zatunganye, nubwo ibyo bari bagiye kureba batabibonye bariya, ariko baragenze, bagezeyo, baragarutse, urugendo barukubutsemo nubwo baratamaze iminsi ingana niyo bagombaga kumara. Tshisekedi azabishyirira misiyo nkeya y'umunsi umwe. Ntabwo yaba misiyo y'iminsi 8. Wenda kari agaciyemo, ariko icyo tugomba kureba ni kimwe. Ikigaragara bishobora kuba byanishwe na Kinshasa, kubera ko babona ko twamaze kumenya ko bazaganira na M23 cyangwa se misiyo ibajyanye irimo M23 mu rwego rwo kugira ngo bagaragaze ko mu by'ukuri misiyo yabo atari M23 cyangwa nka kwa kundi n'ubundi hari abigeze baza bagera Uganda bagasubizwaho igitaraganya, bamwe bagakurwa no mu nshingano. Nabyo bishobora kugira isura nk'iyabyo, ariko ikiriho ni kimwe. Niba kuko bari bateganyije guhura na Museveni, birashoboka ko habayeho stress bagategura izo ngendo, ariko ntibateguze presidence ngo bumve niba koko muri ayo matariki nyakubahwa Museveni azaba hari. Icyo ni ikintu gishoboka, kuko bo bagomba si rimwe si kabiri bateguye ibintu byabo mu buryo bw'akajagari, ugasanga bihabanye n'ibyari byitezwe. Nabonye baranatanze interview bakigera muri Kampala, barifotoza, ariko biratangaje kuba barifotoje bavuga ko baje muri gahunda y'iminsi 8, ariko ikaba yarabaye gahunda y'umunsi umwe, bakuweyo ikitaraganya, basubiye iwabo muri Kongo, bimeze nk'aho birukanwe cyangwa se bariyo bitemewe, cyangwa bari baragiye mu buryo butemewe. Bwana Sentama, ngira ngo ubundi ni amakosa ya Kongo. Icyambere kugira ngo urwandiko rw'inzira rugere mu itangazamakuru mbere y'uko n'urugendo ruba, ni ikigaragaza ko harimo ikibazo cy'imiyoborere cyangwa se ikibazo cy'akajagari mu buyobozi. Ikindi ni ukutagira ibanga ry'akazi. No kutagira ibanga ry'akazi, yego. Ikindi bwana Sentama kitumvikana, ntabwo n'ubundi bari kujya muri ibyo biganiro mu gihe amasasu muri Kongo agikomeje, ndetse bishobora kuba ibyo byose byanishwe n'ubutumwa witwa perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yashize hanze, twaganiyeho mu gitondo, yashize hanze ku munsi w'ejo, avuga ko babafatira imyanzuro batabavugishije, ndetse ari nayo mpamvu iyo myanzuro idashyirwa mu bikorwa, ndetse babishe amategeko mpuzamahanga nkana bayirengagije bwana Sentama. Ku buryo ngiye mbona byaba bifitanye isano, nubwo abantu benshi wenda bagiye banga kwemera ko bariya bajyanwe na M23, ariko birumvikana biranagaragara, ahubwo babonye ko wenda bibwiraga ko M23 igisinziriye, ariko bageze Kampala basanga M23 nayo byose irabisobanukiwe, ibabwiza ukuri, babona ibyo wenda ibyo bateganyaga kuzafatiranyamo M23 bidakunda, baravuga bati reka hari dushaka ukundi tubigenza bwana Sentama, reka dusubire iwacu, birashoboka ko misiyo yari tujyanye itazashoboka.
ikigaragara kindi bwana Mushakamba urumva iyo bagiye hariya ni nko kujya kugisha inama niko nabifata, ariko ikigaragara bishoboka kuba wenda inama ibyo Museveni abasaba ku bijyanye n'ikibazo kiri mu burasirazuba bwa kiriya gihugu cya Congo, birashoboka kuba ibyo abasaba bwana Mushakamba hari ibyo batemera gukora. Birashoboka cyane rwose. Yego. Ariko ngo Muhozi nawe agiye ku Gikampa i Kinshasa. Ibi biriho, ntabwo ndareba igihe azagirayo, ariko gahunda iriho, ariko ngira ngo azaba agiyeyo asubiriye mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Kiwewe, kuko nawe akubutse muri kiriya gihugu. Ngira ngo ibyo baba barebera hamwe ni buriya bufatanye bwa gisirikare buriya bita Operation Shuja. Yego. Niyo kurwanya ADF. Yego. Nubwo nabonye bayirwanya ariko igakomeza ikabera ibamba. Nta yaba yakiziritse ku muhoro, ntabwo barayirwanya, ariko kugira ngo icike ntabwo byoroshye, ikomeza ibikorwa byayo. Ko bivugwa ko ari FARDC n'ubundi ituma idacika, bitewe n'uko n'ubundi ica ku ruhande cyangwa nyuma, ica inyuma ikabaha intwaro, ikababwira aho bahungira, ikababwira aho bakwepera ibitero n'ibindi byaba biri gutegurwa. Icyo uvuga nicyo, buriya umutwe wose uzabona witwaje intwaro muri Congo ujye umenya ko ufite nyirawo mu bakozi bo muri leta hejuru, haba mu rwego rwa gisirikare cyangwa n'urwa gisivili. Buriya niko biba bimeze. Nka bariya ba Nyatura, iyo wabwiraga uwitwa Ndayishimiye uriya w'umudepite Justin, yego, yarahamagaraga niyo babaga bakwibye inka, yarahamagaraga bakazigarura. Rero ikintu uzabona hariya, umutwe uzabona uwo ari wo wose, umutwe ufite umuyobozi wawo, nk'uko hariya harimo abantu bivugwa ko bariya bose barwana hariya abifitemo uruhare, uriya Mbusa bari Nyamwisi, Mbusa Nyamwisi Antipa. Rero ibyo byose birashoboka, kandi baba banabagurisha n'intwaro bwana Mushakamba. Ugurisha intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ni nk'uko tugurisha ibishyimbo cyangwa ikindi kintu. Yego. Niyo mpamvu uzumva bavuga M23 nabi, ariko kumva batavuga nabi iriya mitwe yose kandi yarayogoje abantu. Ni uko nta nyirawo uri hariya. Nta nyirawo uri hariya, nta nyirawo uri muri bariya bayobozi, niyo mpamvu bavuga nabi. Ubwo barawureba bakanawutinya, kuko ushobora guhindura ibyo bakora. Yego. Gusenya ibyo bakora. M23 AFC ifite ububasha n'ubushobozi bwo kuba yasenya ibyo bakora ikabiburizamo. Buriya niyo mpamvu bayivuga nabi. Naho indi mitwe niyo gusahura, niyo kwambura. Ntabwo buriya iriya mitwe ari imitwe igendereye gufata igihugu. Yego. 200 niba ari 60 n'ingahe bavuga. Twakomeza. Yego, twareba indi ngingo. Ingingo rero ikurikiyeho ni uko Wazalendo na FDLR barashe imodoka ya Médecins Sans Frontières na baganga batagira imipaka, yari igiye gutora imirambo ya FRDC na M23. Imirambo y'aba FRDC barashwe na M23 hariya mu Kimoka. Ngira ngo haheruka kuba ikintu cyo gukozanyaho hariya mu Kimoka. Byaranavugwaga ko hari n'abasirikare bagera muri 3 ba SADC bashobora kuba barahaguye. Si 3 gusa, ahubwo baragera mu 10, kuko ndibuka nge raporo nabonye. Yego. Yarimo aba Malawi bagera mu 6 cyangwa 8 hagati aho.
hakabamo abandi basade b'Afurika y'Epfo ndumva ari nka 5 kandi byabaye mu minsi 2 ahubwo umunsi wa kabiri nibwo harashwe 3 b'Afurika y'Epfo. Umunsi wa mbere nibwo hari harashwe abo ngabo, uwa kabiri haraswa abo ngabo 3. Amakuru yemeza ko uyu munsi indege yabatwaye mu bihugu byabo abo basadeke. Ikindi kuri aya makuru ni imirwano iri ahantu hatandukanye, hariya Kimoka yarahabaye ndetse M23 noneho ibasha kubabuza kuza gutora imirambo, abaje gutora imirambo ikabarasa ikabasubizayo kugeza ubwo nyine haje Médecins Sans Frontières. Rero wasanga ba FDLR yagize umujinya ikibaza impamvu Médecins Sans Frontières itaraswa kandi bo babarasa, akaba ariko kwita irasa izi modoka bwana Sentama. Kana Mushakamba rero FDLR na Wazalendo kurasa ku modoka za Médecins Sans Frontières cyane ikintu kigayitse cyane. ni nko kureba umuntu ugukiza ukugabira ugira ate ukamuca ibiganza bwana Mushakamba, kuko Médecins Sans Frontières hari ikora akazi gakomeye cyane FARDC itakwishoborera. Nimwe na Wazalendo n'abandi ntibagashobora, kuko imirambo igwa ku rugamba nibo bayifata bwana Mushakamba, bakayifata noneho bakakurikirana n'igikorwa cyo kugira ngo ishingurwe, cyangwa se niba ari ijyanwa mu mahanga aho ziriya ngabo zikomoka mu mahanga zikomoka, nabyo bakabikurikirana kugeza bibaye bwana Mushakamba. Yego. Kandi noneho bo Médecins Sans Frontières iyo batora imirambo bayitoraho abantu bagiye bagwa, ntabwo bavangura. Ntabwo bavangura, uretse ko kugeza ubu ntabwo bo bajya batwara. Iyo hagize nk'umusirikare wa M23 ugwa ku rugamba cyangwa n'inkomere, ntabwo babemerera kuwutwara, ko M23 yo iba yihagije, naho bariya bo babasiga aho ngaho bwana Mushakamba. Tujya tubabona bamaze n'icyumweru. Byarabaye hariya mu kibaya, byarabaye nanone mu Isake, hariya za Mubambiro, byarabaye za Rushayu, byarabaye za Karenga n'ahandi henshi, ndetse na za Bweramana buriya byarabaye. Ntabwo bajya babasha gutwara imirambo y'abantu babo, bari abantu bo muri coalition, ndavuga FARDC n'abo bafatanya. M23 isigaye n'ahabategera kubera umujinya n'ibindi, ikongera ikabarasa ikabakubita, ikongera ikabagirira nabi, paka haje Croix Rouge cyangwa se aba baganga batagira umupaka. Hari n'igihe bababarira ikabareka bakabatwara, bijya bibaho. Yego, ariko ngo pinga byongeye bakubitanya bikomeye cyane uyu munsi. Hari n'ahantu hafashwe ngira ngo noneho n'aka gace ka pinga twavugaga kariya ko kareba Masisi, abantu bagahunze. Urugamba rwari rushyushye, abantu bagahunze rwose, birakomeye kandi bibuze gukomera cyane. Na Colonel wungirije Guido, yego, bahamukuyemo umwuka. Ntabwo babonye amazina ye. Ntabwo twabonye amazina ye, gusa yarafite peti rya Colonel, ningirwa Colonel. Ariko burya na Guido ararwaye, yarakomeretse. Guido yasubiye ku rugamba, buriya bamurasishiye mu bice bya Karembe bamurasa itako. Yaragarutse. Yagarutse ariko bongera baramurasa, yitwawe yumva birukanka rwose, kibuno mpamaguru bamujyana mu bitaro. Ntabwo turamenya ngo yarashwe he, ariko yarashwe rwose. Gusa nyine ni muzima, ntiyapfuye. Kigaragara nyine agira amahirwe, banza ari we Mayimayi wuzuye, baramurasa. Colonel yamubereye igitambo. Banza ari we Mayimayi yuzuye neza, kuko baramurasha bamutwara urutoki, baramurasa bamurasa itako, none usanga agenda rusimbuka.
njye mbona ari umunsi utaragera, ni nka bariya ba Mayanga twagiye tuvuga kenshi ngo barapfuye tugasanga si bapfuye. Mayanga ntabwo ajya ku murongo w'urugamba. Yarahabutse. Oya, nta na rimwe yahigeze. hari igihe bari bamukubitiye ngungu, ariko hari igihe oya, buriya bari bamukubise ahunga, ntabwo bari bamukubise arwana. Buriya ngo yagendanaga imodoka ye yuzuye amajerekani ya esansi, ahageze yashiramo akongeramo, bityo akomeza agenda. Bamugoteye ngungu akagenda agasubira inyuma. iyo bamugoteye ngungu bamucisha mu myobo abasha kurokoka gutyo. hariya ni ahantu azi yahibye inka cyane, ntabwo yahayoberwa Mayanga. Kuhatorokera rero biroroshye. ni iminsi yabo itaragera, umunsi yageze ntibazamenye ko isasu ribagezemo. uku kurasa iyi miryango mpuzamahanga, ngira ngo bishobora kuza guteranya leta n'iyi miryango n'ubundi y'amabanga, cyangwa se kwa kubakingira ikibaba byabagaho bikarangirira aho ngaho. Mushakamba buriya Kongo igira udushya. Bashobora kureba abazamuye amajwi muri iyo miryango bakabaha. Uranyumva? Ndakumva. Bakabapfunyikira akantu, bakabacecekesha, kabagira nka ya sosiyete sivile ya Arusha. n'imyigaragambyo ntikiba. ariko buriya ngo barabikora cyane, buriya n'imyigaragambyo niyo mpamvu yahagaze. n'umuntu wambwiye ko Tshisekedi ajya kureba uriya musaza yagiye yikoreye ipfukire. Ipfukire urarizi bwana Mushakamba? Ndabizi cyane. ashobora kuba ngo yaragiye yikoreye ipfukire, ariko ageze yabwizwa ukuri. niba ipfukire urizi, niba utarizi simbizi. Ipfukire ndayizi. rero hariya jya ahubwo icyo mbona baraje bafite uwo bari bubigerekeho. Yego, nk'uko babigize akamenyero. ubu ntabwo birenga ejo badasohoye itangazo, cyangwa n'ubu turimo turavuga wenda ryasohotse tutararibona. byashoboka kuko bafite uwo babeshyera baramufite. uwo babeshyera baramufite, ariko ntabwo uwo bakunda kubeshyera ntabwo aba agambiriye kurwana na Médecins Sans Frontières. afite uwo barwana, kandi niwe areba cyane kurenza uko yareba Médecins Sans Frontières cyane rwose. Twagiye muri Kivu y'Amajyepfo, turebe interahamwe na FDLR ngo bujujwe muri biriya bice. ibi twarabivuze cyane bwana Mushakamba. tuvuga twavuze uburyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifatanyije n'u Burundi ndetse n'Ububiligi barimo babubakira ikigo hariya. ni ikigo kinini rero, urumva barimo barajyanaho n'imiryango yabo. Yego, ku buryo ejo nabonaga amakuru y'uko hamaze kugerayo abarenga 4,000. kugira ngo rero iyi nkuru wayikurikiye, wabonye iki gishya kirenze ku byo twari twaravuze. igishya kidasanzwe n'iyo miryango bari kuzana, abagore n'abana n'abasirikare bose bari hamwe, kwa kundi impunzi zijya zigaragara ziri kumwe n'imiryango yabo, ariko igitangaje nyine bari kumwe n'abafite imbunda, abagabo bafite imbunda. ni uruvange. ikindi bari kwegerezwa nyine mu bice biteye ikibazo, urumva bari gukurwa ahandi babaga mu bice bitandukanye. hari abari gukurwa i Burundi, hari abari gukurwa mu bice bya Kivu ya ruguru n'ahandi, bose bakarundwa aho ngaho. kandi biriya bice si kure cyane y'u Rwanda, y'umupaka w'u Rwanda, nubwo nanone atari kure cyane y'umupaka w'u Burundi. ubona ko hari ikintu kiri gutegurwa bwana Sentama, kandi gishobora gutera inkeke abaturanyi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko u Rwanda. uko ni ukuri, ariko turetse n'ibyo ngibyo ni nko gushyira mu bikorwa ibyo bavuze, kuko barabivuze cyane, babivuga baranguruye. nta gitunguranye rero kirimo, barimo barakora ibyo bari baravuze.
ngira ngo nta n'umwe utarabivuze, hari uwavuze ko yahagarariwe akarasa i Kigali, hari uwavuze ko agiye gufasha urubyiruko. barabivuze cyane. Ibyo barimo bakora ni ibyo bari bariyemeje, kuko n'ubundi bari barabivuze mu magambo, ubu barimo barashyira amagambo yabo mu bikorwa. Bwana Mushakamba, urasi no kwimura ibyari kuzakorerwa i Goma kubera ko babona M23 basumbirije, bakabona ko bagomba kubijyana hepfo? ntabwo sinzi, kuko ubundi niba barindira imijyi, ntabwo kuyimura baba barimo batakaza, ahubwo ndibaza ko barashaka, sinzi, nk'ikintu cyo guhunga biriya bya Rwanda, ko barimo baremera ko bashobora kuyisenya. Bashobora kuba bayigiza hariya kugira ngo naho nibazajya kuhareba izambuke ijye muri kiriya kindi gihugu kitarebwa na biriya by'i Rwanda. Yego. Wanakomoje ko hari ari hafi ya Kibira? Ni hafi, kuko wa mugani w'abashingantahe ngo ni ukujabuka, ni ukwambuka gake gusa bikozayo, ntabwo ari kure. Inkuba yo mu Kibira aho ntiyahagera? Burya rero inkuba abo yica ntabwo bicwa no kuba yabakubise gusa yabagezeho, hari n'abagwa amarabira kuko bayikanze. Ushobora kuba uri hari ukayikanga ukavamo umwuka ukagwa igihumure. Bwana Mushakamba, nabyo birashoboka kuko hariya ni ikirere kimwe no mu Kibira. Yego. kandi ntihasakaye. Inkuba igera mu Kibira rero na hariya yakubita. Hepfo hariya biratera impungenge nanone abanyamurenge? Bari mu kaga ko ntabwo bigeze boroherwa mu by'ukuri. Kuva muri 2021 babayeho nabi, yemwe na mbere yaho ntabwo byari byoroshye. Bakomeje rero guhigwa, uretse ko havutse Twirwaneho. Ni ishinga imizi rero yihangane, ariko buriya ni ukwirwanaho nta kundi, kuko buriya ntabwo bayigwa neza, ntabwo bayigwa amahoro. Birumvikana. Yego. Ndabona twagana no ku musozo. Reka tugane ku musozo rero, dushimira abari badukurikiye, abakunzi bacu. Tubibutse ko twaganiriye ku ngingo zigera muri 3. Abadepite ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari baragiye Uganda, abadepite bagera ku 10 bari hamwe n'umukozi wo muri Perezidanse ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bari intumwa 11 bari baragiye i Burundi, bagiyeho ku itariki 12 ngira ngo n'ejo, bakaba basubiye iwabo. Rero batashye amaramasa, ikibajyanye batakibonye, batahiye aho. Ikindi ni uko Wazalendo na FDLR barashe ku modoka ya Médecins Sans Frontières hariya mu Kimoka, ni mu Isake. Icya gatatu rero, twaganiriye ku miryango y'interahamwe na FDLR irimo kwimurirwa muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa mu Rurambo, ndetse no muri biriya bice bya Uvira hafi aho ngaho, iriya misozi yo hejuru. Bakaba barimo bahubakirwa ku bufatanye bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi ndetse n'Ububiligi. Bwana Mushakamba rero, reka dushimire abari badukurikiye. Tubibutse abashya bakande subscribe haba ku Muco Wacu TV ndetse no kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Banatwandikire muri comments, badushikirize ibitekerezo byabo, noneho bidufashe kunoza ibyo dukora. Umugoroba mwiza. Yari Sentama, mikoro ni yawe Bwana Mushakamba. Urakoze Sentama, nawe ibihe byiza, umugoroba mwiza, ndetse n'abadukurikiye namwe ibihe byiza. Imana ibahe umugisha.